إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Amin tadakuri jiranin bidi salami mazaj tada manjara mimuk latim bidami أمهبت الريح من تلقاء كاظمة وأمضى البرق في الظلماء من نظامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأمضى البرق في الظلماء من نظامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يا إيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سبو أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين شهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها خصوصا والي بهذا الكتاب الإمام سنمهم إلى رأس بهذا المقام الجدع وزوجته الوالد أحمد خلف وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة صوفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين pas babnya Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an al-babu tsamin asyara utawi ki kubab kang kaping 18 fi dzikril kiramil katibin ing dalem nerangaken malaikat kiramil katibin. Nah, ini malaikat sebagai tukang juru tulis al-katib al-katibin. Ruya den riwayataken apa sing den riwayatno anna kulla insanin ma'ahu malakani ahaduhuma an yaminihi yaktubul hasanat min ghairi syahadatil akhar والثاني عن يساره يكتب السيئات ولا يكتبها إلا بشهادة صاحبه فإن قد عاد يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فإن مشى يكون أحدهما خلفه والآخر أمامه إلى آخر الحديث. Ruwayat dan riwayataken anna kulla insanin apa sak temene saben-saben menungso ma'ahu iku tetep sertane kullu insan malakani utawi malaikat loro. Ahaduhuma utawi kang salah sijine malakani iku an yaminihi saking arah tengene kullu insan tugase yaktubu hale nyatet nulis sapa si yamin sapa ahad nyatet al-hasanati ing piro-piro kebagusan min ghairi syahadatil akhari saking tanpa den sakseni wenehi malaikat wenehi atau min ghairi syahadatil akhar hale tanpa nganggo saksi malaikat kang liya yakni saya kacer gela. Wathani utawi kang kaping pindho iku min an yasarihi saking arah kiwane kullu insan yaktubu kang nyatet sapa si athani nyatet as-sayyiati ing pira-pira kaelekan wala yaktubuha lan ora nyatet sapa si athani ha ing sayyiat illa bi syahadati sahibihi angin kelawan penyaksiane koncone si adzani. Fa in qa'ada mongko lamun lungguh sapa si kullu insanin yakunu mongko ana fa in qa'ada mongko lamun lungguh sapa si kullu insan yakunu mongko ana sapa ahaduhuma salah sijine malakani an yaminihi fa in qa'ada mongko lamun lungguh sapa sekul insan yakunu mungkono sapa ahaduhuma salah sijine malakani ana iku an yaminihi saking arah tengene kulo insan wal akharu utawi kang liyane iku an yasarihi saking arah kiwane kulo insan
Fa in masya mongko lamun melaku sapa si kullu insan yakunu mongko ana sapa ahaduhuma salah sijine malakani ana iku khalfahu ana ing burine kullu insan wal akharu utawi kang wenehi iku amamahu ana ing ngarepe kullu insan. Fa inna ma mongko lamun turu sapa si kullu insan yakunu mongko ana sapa ahaduhuma salah sijine malakani ana iku inda ra'sihi ana ing sandinge sirahe kullu insan wal akharu utawi kang liyane iku inda rijlaihi ana ing sikil lorone kullu insan. Allah keng bela sa pangeran ke kulit sampian beri penjagaan saya sangat luar biasa. Dalam riwayat anna kulla insanin ma'ahu malakani, setiap manusia tung situng manusia kulit sampian ni kah? Setiap jiwa, setiap manusia ma'ahu malakani, berada dua malaikat saya tugas dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk selalu jaga, pendamping, pengawal. Setiap manusia mangkan jandreng kona beda kanak kenek keker di kasor tak apa-apa jaga malaikat ya jaga malaikat gini kah hadis tuh beda kanak kenek anak kula ini keker berapa kali di kasor mohon bapak keker je lah keker karena mereka kesemangatan nah keker ongko boleh kan kus datin sebab ngaret imun bapan sekeker lain lah kanak kenek keker nih padahal beda saya sampai keluar dari elo nggak pernah gula tengah malam gula tepak nemuin tamu beda tamu tengah malam beda tamu dari daerah Maron Probolinggo gula keluar dentek sampai gula dari tengah malam kayak dentek pacet nek bini tepak ini kemun tak salah tahun yang ngebay kopi na tamu ini kah tahu ning jauh geger keluar dor posan tengah malam nikah tamunya tak lem ngerti hereng na tahu alung gelung deh iki tak lem mole jangan gula siang baca anak geger kipun lebih bingung seberang galer nyanyi atanya dok rumah dok bidan dok rumah jangan gula wis tak apa-apa insyaallah jangan rengkona bilan anak kenek geger beda malaikat tak apa-apa kokor dari junan pernah teki sing jangan rengkona bener jaga bi malaikat Masya Allah saking belas Gusti setiap manusia nikah ma'ahu malakani, setiap manusia mempunyai dua pengawal malaikat saya tukang jaga ahaduhuma an yaminihi yaktubul hasanat min ghairi syahadatil akhar, tugasnya sebelah kanan ashabul yamin, orang yang sebelah kanan ini nyatet kebagusan saya lakukan di kulit sambian tanpa usah saksi, tak usah saksi pokoknya catat tak imbang wathani an yasarihi yaktubu sayiat la yaktubuha illa syahadati sahibihi. Nomor dua ini kan nyatet si ashabu shimal bagian kacer nyatet bagian kecubaan kulit sampian keng tak catat kecuali beda saksi nama malaikat saya kanan ki butuh bukti ben saksi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menurusan kebagusan nikah tak perlu saksi tanpa beda malaikat saya ngaonengin cukup sebelah kanan re nyatet tak usah saksi terima catatna. Tapi mun kecubaan ini kayak catat ki butuh saksi kudu saksiin malaikat sebelah kanan takut ngaku nyatet ben seroban tak remon sambian malaikat penting kan mau saksi king saking dari belas Gusti Allah saya kebagusan tahu saksi kecubaan saksi aki perlu saksi terus dia rumah gue sama nolak ton paling malaikat nih kan paling terpeleksor nyata tak keler mun saya kanan setuju gula saya kacer nih kata aroma masa gula tak ada jeretan karena sampai kulit sampai tak bisa nolak karena malaikat saya kanan ini kenyak saya pun malaikat kelero nih kita ada malaikat kelero nih ke sobung malaikat kelero nih ke
alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mana perintah bi Gusti Allah ki apa saya perintah aja lah, tak mungkin malaikat ni kali tolian tak kira. Malaikat kena ngalak sogok ngalak sorok sobo. Tak kira kelero malaikat. Kelero sekonek be wah ki ribut. Mun kelero sekonek be. Nah. Jadi kula bisa men tak bisa nolak ponan. Apa saya caki aroba kebagusan, aroba solawat, aroba Al-Quran, istighfar, tahmid, takbir. Catat kapi, aroba bagus. Aroba kecubaan, pesoan, ghibah, namimah, kapi ada sedih catat. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selastarina Sayyidina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak pernah rasa nak omong. Beliau tak pernah rasa nak omong. Beliau ni kan selalu ngem-ngem betoh. Sahabat. Tak pernah rasa nak omong. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa? Tahu apa saya cak engkok dia dek catat bi Gusti Allah. Padahal beliau tak mungkin. Apa isuan tak kira ghibah apa boleh metuan Kanjeng Nabi. Sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Kiai apa isuan tak ada. Sobo. Boleh sahabat imun peswan keng tak sengaja beda kiai sama mama peswan beda keng tak sengaja benih karena pegel duri seneng ah bila dia ngaji dak embah ni kapi tak kapi tahu macam alhamdulillah ngaji dak embah ni ke Fatihah ni ke zaman mak tajab almarhum ni beda saya belung bulan beda saya sangang bulan ngaji dak Mbah Abdullah ni Fatihah tok je ni bepereng sabe betoh yatasah berarti nun mun beton situ mun dua tak mun telok tak mun sabe beba aduh dia tok jo abid nge baca lorek yatasah beri titik kha beri betoh beri ning tabun beri betoh jim ada apa-apa berarti ha arek je cepun mak tajab almarhum mun anuna ba yaidullah cung bilan cung bulan otot Fatihah ni bersih setahun Fatihah tak som TPK baca burung bola mare jangan nambah bila jong mare lah jong ban jong alhamdulillah wis potos lah apa jangan santri mana patek jadi edok korek kon setahun keng hubungan lah jangan kan bocah besuan jangan nambah tinen je ajeng asokor je ngocak alhamdulillah tak tahu ya mon siti kakek pempes lagi iya bingo jala bola hati TV udah iya santri kona tak tahu macam alhamdulillah tahu nih karo sini ketok nih panglo bimba cinti nih cak kiri aja sokor ya aten aja Masya Allah. Nah nama jadi tak bisa kalau berbanjinan dengan nolak pun apa saya keluar sahabat Abu Bakar Siddiq dengan ngembet toh keterangan ini bernang kitab Afatul Lisannya mana karang tina Ahmad Al-Jaruni beliau catat nih kanton sepanjang hidup selastarin Kanjeng Nabi saya tak pernah sana omong kecuali ngembet toh tanya kibi para sahabat kenapa sih terjadi kebanjinan selalu ngembet toh jawab hadzal ladzi auradani ilal mawarid ya tang colok riang kok mon keluar bareng sini bene bareng tak mungkin ria semeda pak engko sama ngontal lagi engko dek neraka sepaling dalam hadzal ladzi auradani ilal mawarid ya ria tang ocaan ria mon engko tak ngocak mon engko ngocak tak bener bisa ngontal lagi engko ke dalam neraka sepaling dalam padahal tak mungkin apa suan sahabat Abu Bakar nikah tak teman ngopi sahabat Abu Bakar nikah tak nyari info tuh info masih ngopi ngopi saya cari info nomor ngaji atau nyari info pengajian sore aja masih bila masih ngopi tok info masih ngopi masih ngaji nyari info lagi padahal sahabat Abu Bakar tak mungkin apa isuan tak mungkin mohal tapi betapa beliau aja geongku deka apa saya catat di malaikat Habib Ali Al-Habsyi mengatakan hasya wa kallah arti dia Abu Bakar Siddiq kata beliau
Hasya wa kalla. Tak mungkin sahabat Abu Bakar jadi pesuan, tak mungkin. Apa mek ngomong betul? Takut pesuan. Hasya wa kalla. Sahabat Abu Bakar yang hebat. Set semak ke Kanjeng Nabi. Cak ngerti ada iya sahabat Abu Bakar je ngomong betul. Arapat Dabun Habib Al-Habasyi. Takut sahabat Abu Bakar Siddiq je nyeretaki bareng orang sek ketelak bi sahabat Abu Bakar. Orang tak paham. Takut cerita apa saya tak paham bi orang lain. Maka orang mau berseaten apa? Mau orang ini keberseaten. Benar kun cara mengetelak jauh pandangan bahkan tembus sampai dekat kerajaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laula anna syayatin yahumuna ala gulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama." Seandainya hati daripada manusia tidak diliputi, tidak dikendalikan oleh nafsu syaitan, tidak dikelilingi oleh setan, lanadharu ila malakutis sama, maka niscaya hati tadi itu akan melihat kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tembus pandang naga langit. Sedangkan lesan ni terjemah daripada ate beteraki sahabat Abu Bakar ni kekote ngaldo ke alam sete alamin ban manusia cerita aki takut sing ngem beto kata beliau, kata Habib Al-Habasyi. Orang se toman depak ke Mekah tak usah mata tak usah ngetela ate netok niki setoman ngetela ampun padeng ponan. Ka'bah, Safa Marwah, tempat-tempat se neng Mekah padeng keleben merepata ate basirahnya mana. Nah, karena kule bi sambian neka ate neka peteng celemotan karena ikuasain ben setan sing tak padeng masih pengajian mata tak bute tak ketela apa benih buta mata. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta mata tapi buta mata hati. Mula buta mata hati nampon Fir'aun benih tak tahu cak Nabi Musa dia bener karena buta mata hati. Benih tak ngerti cak Nabi Musa ni ke bener Nabi ngebe mukjizat, tapi karena atena Fir'aun ampun peteng ampun tak ketinggal dega bareng si bener, tetap tak nerima datang Nabi Musa. Abu Jahal bener yang butuh orang hebat. Abu Jahal ni ko tokoh masyarakat etoro bi orang banyak bener yang gendeng cak Abu Jahal karena ben tak kelem iman kanjeng Nabi nya menetibi Amr bin Hisham. Orang ngerti bener tak tahu cak kanjeng Nabi dia bener, bener tak tahu cak kanjeng Nabi dia bener Pak. Cuma karena buta mata hati. Innaha la ta'mal absar, mereka tidak buta mata walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, buta mata hati sehingga tak bisa mengambil kebenaran dari orang lain. Enggak pokok kok kadung daya kan bener yang sini kan tina mula kadung daya kau tak kening sapa bae lah tak bisa mula daya aja bila gua ada rem masih kadung daya je lah masih lah sana ben ngaku bener tahu cak ru bener tak gelem tak gelem. Nah oleh karena kadin to karena kulit samban kayak juga ketat kanan kiri beda an yamini wa an yasarihi, dari kanan catet dari kacer catet mun saya kanan nyatet tanpa sakse, mun saya kacer nyatet soro sakse terus mak bengal kulit sampai nak kika berbuat bareng saya tak genah padahal beda sakse, padahal beda tukang catet para malaikat Gusti Allah. Ni ketepe seiman kulit sambian tepe seiman kulit sambian sing kiki bengal orang kelak ngelakonin kemaksiatan padahal pun legena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nih kira-kira maling se penter pengecot masuk ke tempat-tempat se banyak CCTV ni tak pegang ngecot pojokan CCTV ya luar dalam CCTV tak bengal apa temu hari siap memantau 24 jam CCTV tak bengal ngecok tak bengal ngalak sebab beda CCTV lalu terus Allah Subhanahu wa ta'ala segala sisi ya ada budi dikit terang aki ada budi nih tugas sama malaikatnya ya karena ketipe si iman kulit sampian nih
La ilaha illallah pon. Fa in masya mongko lamun melaku sapa si munajalan kula bi sampeyan nek munajalan yakunu ahaduhuma khalfahu wal akhar amamahu. Bila montoju in qa'ada montoju manusia nek montoju ahadu an yaminihi wal akhar an yasarihi sekanan beda malaikat sekacer beda malaikat. Bila munajalan orang gelak munajalan dari ada beda malaikat dari budih beda malaikat terus seneka fa inna ma montedung ahaduhuma an ra'sihi sesatung berning cetaka wal akhar an inda rijlaihi berning sokone jaga terus bi malaikat nih kulit sampean monte jaga bi Gusti Allah monte jaga bi Gusti Allah malaikat mun bening sa jaga bayangaki orang kata edung tapi darah terus mengalir jantung terus berdetak orang kata ngerasaki Gusti Allah Subhanahu wa taala ambu sekejap detak jantung itu sampean semaput itu sampean Pak. Darah ni kata akili sedetik atau 2 detik semenit bae oh ya biru kapi udah sampean. Gera manusia ni kan montek ia darah. Katipuan pan apa Allah Subhanahu wa taala. Orang kata dung jaga bi Gusti Allah malaikat saya tukang jaga. Sampean nak coba kerubung bilis coba nah. Tahu colon sampean kerubung bilis montek dung. Kan bajane lebu ni bilis ya. Seborang alebu kolak masuk kapi bajan gunangang ngojo lebu ni kerubung bilis karena mau sampai nak coba mesti kerubung bilis pasti sama ada korek kopeng buang reka kopeng buang bilis tapi kopeng lebu ni lah tak lebu ni bilis namun lebu tak banyak situ aja yang salah anu aja yang kesasar aja aku tahu lo ngapa lebu akhirnya beri coba aja ke tedu bilis tak kuat ke bojang keluar beri remason tak keluar bilis remason puyuson beri tak gelem le beri coba aja ke tedu sabar dina ku tak keluar bilis sedikit langsung ngagelejer bilis tak kuat keng dibeceng jaga bi Gusti Allah ya Allah kemalok nak kuli sampeyan jaga ya ada budi bajane kerubung bilis ya karena pusat tabuk resen sebarang Pak lah beni colok remolen dah lah kakan sebarang ri lah jaga tining Allah Subhanahu wa taala ya Allah satpam aja gere bede ngantuk kah pengawal saja gere le bede lesonnah tapi Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum tak ngantuk tak tedung saja ke kuluban jenengan masyaallah nah nek tugas sama malaikat sekanan ben sakacer nek malaikat kadin to engki kuaku bekale temu catatan memang kene congojo Pak congojo sandiwara kabeh odire masih sing ngoca ada temu tok sepetok kuaku gawat Gus ada gawat kuaku mesti wat megawat keng temu tok sepetok aja kuaku ning akhirat cek lakar orang re selamat dari neraka faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur faman zuhziha 'anil nar saban orang ubaida jauh dari neraka wa udkhilal jannah masuk ke surga faqad faz ire reng hebat reng sukses re mun setia ada reng sukses mangkene kah oh pengaji ramai belum tentu sampai masuk surga kadang-kadang saya mencari kadang ke neraka naudzubillah loh mek bodoh dina aja nore yai berhuntu yai ya cong kok cong maiso sampai berkantu aja hebat tembian ya kayak colok tok kok cong yaqulu bil lisani ma yakunu fil janani apa sih yo caaki tak pada bik sena ate cong mek gelete ban yai tang kanca bede kulen di kanca maleng keneng polisi ngecok sape bede penjara bede kiai keneng polisi kiai tangkap cek nyama lagi ayo hukum Pak gara-gara sombengen penyakit kiai aja sombengen ya jual laporan palsu ji ya nggak boleh seberia padahal tak seberia dia juga empon utak habis pacet beri neng lapas neng beri bekto untuk ceramah tahu neng setiap malam Jumat jangan ceramah
Saya ini ditipu, saya ini dijebak, saya ini tidak tahu menahu tentang uang itu. Tiba-tiba datang ternyata saya ini kenakan pasal ini nih. Jangan kan jagolah. Aduh lenang-lenang kiai, murni ngoko mari salah kapi kiai. Ada ring bener mau dinar, ya mon kaki bener dari luar. Jauh lenang-lenang le cabi dato lah pada bingko. Ben tepak tang maling santre kia sendiri. Sing ngecok sapi mari monduk. Bila ne pun tuk ngecokan pao, manfaat akhir rajo ngecok sapi. Kan jakula. Sering nginep e kanto pan berempanare abid. Seneka, entar ke kula abid. Wewe nang tahu sapi dato ban. Karo dalil kada jeng ko apal ko. Sebenarnya penjara re salah kapi, ada orang tak salah masuk penjara. Ya beda rang-rang masih beda rang-rang. Makin beda orang tak salah yokom ni beda keng rang-rang. Kimu lurusan bese jo, yang baca tak kotak wah bese. Engki. Nah, juga bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun jalan malaikat ni berdaya ada budi mun toju kanan kiri mun tedung bercetak bereneng soko jaga orang tak aroma saja jaga belas Gusti Allah padahal saya tedung roh tak maca Quran tak maca qul huwallahu ahad tak maca ayat kursi tak maca apa aja ngedebit negu remote kene jaga bi Gusti Allah soro amempi Kanjeng Nabi soro amempi wali songo ya karo absaab je ben malam. Enjak kok polan tedung ning bebana hubungan kana kan merkeni tidak nebaan pada absa apa kanjana polan tedung wa tak gena sing ketak mempe barang si bener cek saking sampean mempe sampean tedung rapi pakaian se bersih sarong se soce pakaian se bener andi wudu tedung insyaallah amempe se sae pro amempe orang sosole cek sampean tedung kelampion tak kelampion sulburon pando. Amin biar di macam orang sampai anda mau kiai dari pendera kata jiri di odi tak kira ketemu. Teh dua sulburon pando tak lama mempe. Yai hamid tak lama mempe habaib tak mempe kiai. Sering teh dua kata jiri pakai na. Urbaur teh dung jono pado tambah. Lu yo yai sengkai jaga yai makroh koma. Jaga cecak lemah ramun ngalah je pasal mau ada urusan je mare tulim beri ni dan tak lemah akhirnya sang kesampean zaman dia makroh hukum ya nyate boleh tak lemah eka soki reng tedungan junub ni tak lemah soki ban tedung junub tok waba ban otang jan banyak. Wa fi riwayatin lan iku disebut ing dalam siji riwayat ukhra kang wene khamsatu amlakin utawi 5 pira-pira malaikat iku malakani utawi kang malaikat loro billaili iku ana ing dalem wengi wa malakani lan utawi malaikat loro iku bin nahari ana ing siang. Dalam riwayat lain malaikat niki beda dua beda lemak saungkun sedua ni ketugas sah engki peneka tokang nyatet ning ting siang wa malakani billail dua malaikat diperintahkan untuk mencatat perbuatan amal daripada setiap manusia di malam hari wa malakani bin nahar dua malaikat lain engki peneka catat untuk mencatat amal daripada perbuatan manusia bin nahari ning siang. Berarti 4. Sesitung wa malakun utawi kang siji malaikat iku la yufarikuhu ora misai sapa si malak hu ing kulo insan fi waqtin ing dalem waktu minal auqati saking pira-pira waktu. Beda lemak malaikat dalam riwayat lain malaikat siang nika 2 malaikat malam 2 beda dekik beda dalil-dalil beda dari Al-Qur'an. Malaikat sesitung ni tak pernah apesa dari manusia fi waqtin minal auqat di setiap keadaan setiap saat dan setiap keadaan siang malam di atas gunung bede kota ning desa ning kamar sebik tiba ning orang banyak fi kulli auqat setiap waktu bede malaikat situng saya tak pernah sampai kuli sampean jadi torok buntai bi malaikat kuli sampean tak bisa pun ada tempat ada bektoh untuk lepas daripada
intayan daripada tugas-tugas malaikat saya tugas dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda lemak malaikat, semalam beda siang. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono iku qauluhu ta'ala utawi iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah taala. Lahu mu'aqibatun qauluhu ta'ala lahu mu'aqibatun min baina yadayhi wa min khalfihi yang dalam Al-Qur'an. Lahu iku tetep kadwe kullu insan muaqibatun utawi malaikat kang silih berganti min baina yadayhi ing dalem antarane arah tengene wa min khalfihi wa min yadayhi lan arah napa niku kanan kiri ni min baina yadayhi saking arah tengene ngarepe wa min yadayhi lan saking arah ngarepe kullu insan wa min khalfihi lan saking arah mburine insan. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Lahu muaqibatun bagi setiap manusia muaqibatun ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran bergantian min baini yadayhi di muka wa min khalfihi dan di belakang. Apa tugasnya? Yahfazunahu mereka selalu menjaga karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia kala jaga min amrillah karena perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Pon dari Gusti Allah ponan sekapina saya terjadi ini kemudian dari Gusti Allah lah tugasnya malaikat ini cuma jaga yahfazunahu cuma jaga tok. Malaikat tak bisa ngalarang tak bisa asoro malaikat tak bisa seneka tak bisa menggak tak bisa pokok tugasnya di Gusti Allah yahfazunahu muhafadzah malaikat muhafadzah malaikat tuh kang ngejaga ya ada budi kanan kiri jaga min amrillah neka perintah dari langsung dari Gusti Allah. Terus ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah keadaan seseorang sehingga mereka merubah keadaan tersebut dengan dirinya sendiri. Artinya dari ayat ini setiap manusia ini dalam fitrahnya dalam keadaan suci. Cek penggal ayat nikah. Bener kang kui cuma innallaha la yughayyiru ma keadaan negara keadaan enten nikah sangkuna ayat saya nerangaki dari ada nikah malaikat saya aja ke manusia. Lah terus mak bener yang coba lah karena orang yang bisa merubah keadaan tadi yang coba kok. Asal manusia nikah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia setiap bayi yang dilahirkan keadaan suci manusia nikah. Ada titik noda hitam sama sekali. Tugas bi Gusti Allah mulai procot tugas bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah taala tidak akan merubah keadaan satu golongan hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga mereka merubah keadaan tersebut dengan dirinya sendiri. Jadi orang celaka ya sebab apa sih merubah diri orang celaka? Aslinya setiap manusia ini ke keadaan suci. Keadaan bersih, keadaan murni. Manusia nanti bisa merubah keadaan gelap. Jadi belurik, jadi peteng, jadi reng tak gena, jadi pecandu narkoba, jadi penghisap ganja, penzina, penjudi. Karena orang ketibi bisa merubah. Karena orang ketibi merubah. Malaikat tak merubah. Mon setiap orang yang sokor kelem berubah dari coba dekat bagus, insya Allah pada jalan. Mon dari bagus ke coba, banyak jalan.
Dari cuba dak bagus benar orang yang oleh hidayah repot. Makanya nika malaikat saya tugas dening Allah Subhanahu wa taala muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yafaduna min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Lamun Gusti Allah karep da orang nika su'an karena orang tibi sebelum merubah aban tibi tadi orang cuba ki ada orang bisa nolak dekat apa saya tadi bi Gusti Allah Subhanahu wa taala su'an cuba gila ada sih bisa nolak. Makanya saya akan cari yang cuba malah tak tadi orang cuba, akan cari orang bagus malah tadi orang bagus. Cek entar ke tempat-tempat cuba takut norok kelakuan tadi coba entar ke tempat-tempat bagus saya bagus walaupun abah orang coba malah hadir di tempat saya bagus jadi orang bagus. Allah Ta'ala tak bakal merubah sampai orang tibi merubah tibi. Paham lagi? Nah, ini ke ayat senerangaki tentang tugas malaikat saya tugas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala muaqibatun silih berganti gentenan tugas mohon bahasa namangken sip-sipen beda sip siang beda sip malam sip-sipen malaikat mana malam masih malaikat beda sip pagi ya beda bagian siang beda bagian malam. Wah mun kelero pa enggak gula takut kelero nih kena rangki malaikat pola na alam lain deh lah. Nah lahu muaqibatun min baini yadihi wa min khalfihi neng Al-Quran neng kitab kulit sampai neka ayat asekone. Nah makanya neka terus na ayat neka Allah Ta'ala tak merubah situng keadaan sampai orang tibi ini merubah karena setiap manusia ke dalam hakikat keberadaan suci keberadaan iman dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arab mak berubah orang tibi masih merubah jangan ada bener kok dari Gusti Allah. Nah thumma wal muradu tapi kang den karepaken minal muaqibati saking lafat muaqibat apa sih karepake muaqibat gila malaikatul laili yaiku malaikat bengi wan nahari lan malaikat siang yafadhunahu kang padha ngreksa sapa si napa niku malaikat hu ing kula insan minal jinni saking jin wal insi lan manungsa wasyayatini lan saking setan. Jaga bi Gusti Allah lah makibadah orang keneng setan ini karena orang ngetibi saya merubah akhirat atau setan been akaja setan apa tidak tahu setan jebene kancana mosone gak kanca setan sak suplukon banyak setan asuplukan beda setan ajubaan beda jelmaan setan kelakuannya saya enggak setan setan je tak gelem ya orang setan tapi akan je setan bener ngocak setan tak gelem sampean pegel ngocak setan setan je setan tibi pada setan berarti setan atau kar jadi malaikat saya aja dari gangguan setan sangguna dari gangguan kuda jin saya coba dari manusia saya coba kayak ngoreng saya berubah aslinya lah aja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga ponan maksudnya malaikat tak kira malaikat ngajak bareng coba kita kira sambian saumpamah jaga bareng kiai jaga bi guru mosok kau berbuat dosa tak kira celek congoto beriadan kiai nunduk tok khusyuk keng khusyuk sampai ngede ya ada orang yang ada reng tua tak bengal maksiat karena jaga. Lalu terus malaikat yang bisa jaga maki kau bermaksiat ya berarti karena kulit sampean saya merubah pamalakane utawi malaikat loro ku yaktubani nyatet sapa si karune malaikat loro alhasanat ing pira-pira atilan kaelean baina katifai ing dalem antarane pundak lorone sinten niku kulo insan catet kabeh ada sithik catet siange catet juga pada hadis ini kah hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikah yata'aqabuna fikum malaikatan bil lail wa malaikatan bin nahar
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang bergantian, silih berganti fikum di antara kalian semua. Kulewi sampeyan neka ndik malaikat saya tugas bi Gusti Allah, malaikat siang ben malaikat malam. Wa yajtama'una fi salatil fajr. Maka para malaikat saya tugas siang ben malam popolong bi Gusti Allah ning subuh. Subuh popolong, siang bi malam popolong bi Gusti Allah. Sesiang ongke semalam ongke karena sekejap ke siang, sesiang toron bila gantian gela fil fajr bakta subuh rapat malaikatnya fi salatil fajr. Nomor 2 wa salatil asar, salat asar malaikat juga kelompok boleh. Sesiang persiapan ongke, semalam persiapan toron, tugas tibi buku catatan Nabi TV sebagian siang bagi dak semalam bagi dak siang tugas siang ongke karena tugas lemare asar subuh sampai tadan bakta subuh malaikat subuh bagian malam persiapan ongke malaikat siang bagi buku catatan amal untuk nerusaki amalah catatna. Wah hebatnya ya ta'aqabunal malaikah. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, kemudian malaikat saya ngenep ke kaulaban panjenengan ya'ruju ongke malaikat saya semalam mereka ongke dak langi karena tugas lemare. Fayas'aluhum rabbuhum, Allah Subhanahu wa taala tanya benih karena Allah taala tak tahu karena malaikat beda tugas saya pantas Gusti Allah tanya reng manusia ku ya tanya aki kok apa Allah taala tak tahu ya neng karena tugas malaikat itu kang catet tetapi malah beda apa nyaman beda pertanggungan jawab dari apa saya catat tanya ki iya pantas cereken benih tak tahu tapi tetap atanya ke sampean, guru benih tak tahu tapi tetap atanya ke murid, hasil uji nak kemah hasil pelajar nak kemah karena malah beda tanggung jawab pak. Allah Subhanahu wa taala tanya dari malaikat benih Allah taala tak tahu karena malaikat beda tugasnya tokang nyatet. Fas'aluhum rabbuhum, Allah taala tanya wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah taala maha mengetahui daripada para malaikat Gusti. Kaifa taraktum ibadi, ketika malaikat neka ongke salah situ ngongke salah situ ngotoron salah situ ngongke salah situ ngotoron, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan kepada hamba-hambaku ban ongke terus tangkabule dalam keadaan apa? Taraktuhum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, can saya ongke ya Allah kaula ongke dalam keadaan salat, kula toron dalam juga dalam keadaan salat, kula toron dalam keadaan salat asar ongke sopu karena pun malam tugas semalam mulai asar bagian nyatet sopu ongke kula toron dalam keadaan salat, kula ongke juga dalam keadaan salat. Catat kabeh tak bajang sopu kol belu kol sangai tak catat ongke lah semalam lah tak nyatet wis. Kaifa taraktum ibadi, dharma ban seninggal umun asar bajang sopun kula tak nyatet Gusti bangsawan bangsa tangi awan bener istiqomah aja cong cik terus sakinah takut apa rian nah takut termasuk tanda orang munafik nih kah. Karena orang munafik nika paling berat bereneng 2 sholat isya dan sholat subuh paling berat pun bagi orang-orang munafik. Nah, enten kula tak munafik, enten tak bisa. Kanjeng Nabi sak debu kok. Nah, tadi hada soal ala debuna Imam Qadhi Iyad nerangaki apa maksudnya Allah taala atanya ya dak malaikat setokang nyatet hada soal ala sabili ta'abbud lil malaikah karena kebentuk ibadah malaikat tanya aki benih atas kesalahan malaikat karena ibadah malaikat tugas bi Gusti Allah tokang nyatet berarti neka ibadah para malaikat. Soro nyatet kama umiru ayyaktubu a'mal bani Adam karena perintah dening Allah mun anya perintah bi Gusti Allah berarti neka ibadah dening Gusti Allah
Allah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala a'lam min jami'i bil jami'. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui dari segala sesuatu, Allah Ta'ala maha ngauningin. Terus apa maksudnya pertanyaan kita? Hadza ala sabili ta'abbud lil malaikah, aneka bentuk ibadahnya para malaikat. Jadi hadis pun juga nerangaki orang-orang se napanya mana? Orang se jaga kela. Terangaki bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, monte dunge jaga neng cetak jaga neng soko engki setan pun ki nok ngono mon sambian te dunga gele tak bener setan deh ki nok ngono iki ya malaikat aja setan pun juga nok ngono iki ya mon te dunga tak gena deh ki setan masuk ki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebu yaq'udu syaitan ala qafaihi ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan akan mengikat ujung kepala seseorang di antara kalian. Monte dunga, cetak kare beri teluk talian bi setan. Setan nalek iki ya. Aduh, setan tak tinggal diam, Mbak. Tak gelem istirahat setan iki. Mangkan kulit sampean monte dunga soro maca doa, pebanyak maca doa. Ayo takok entere setan ria. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tadi membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Muawwidzatain 3 kali, ayat kursi 3 kali. Orang sebelum tedung baca ayat kursi sekalian, Allah Ta'ala bekal aja nyuruh malaikat jaga cek sampai kudebik setan. Siapa orang yang baca ayat kursi 2 kali sebelum tedung, Allah Ta'ala ngotos 2 malaikat suruh aja cek sampai kena ganggu setan. Siapa orang yang baca sebelum tedung ayat kursi 3 kali, Allah Ta'ala debu 2 malaikat ongke benyengke engkau saja ke TV. Allahu Akbar. Allah Ta'ala saja ada. Tak masuk apa-apa jelmo sampean maca wirid ngane ka. To sama sangkolen kedeng ben. Masih bideng kedenge sapa? Ya. Bundel bi malaikat ta'alain bi malaikat. Wa huwa idza huwa nama thalatha uqadin. Mun tedung salah situng dari kula panjenengan etalaen teluk talian. Mun pas malam setan ngocak jauh sepuh kinangan tedung. Mun sampean jaga berarti ducal pun antale nika. Wa in tawadda'in halat 'uqdatun. Mun sampean wudu ducal boleh. Mun sampean sepuh jaga fa asbaha. Mun sampean fa in shalla in halat 'uqdatun. Mun sampian nek abajang sepu maka ducol talian nomor 3 fa asbaha nasyiton maka sampian sepu kelak dalam keadaan semangat. Jaga sepu dalam keadaan semangat. Abajang sepu ni bu bela bu. Masih larau pas 10 kali ketela baca orang mau tak abajang sepu tak bisa. Mun sampean berbajang sepu tedung boleh tetap berdenur cahaya orang yang nyembah ke Gusti Allah ni tak bisa hilang. Mun tak abajang sepu tetap tak bisa nasyid, tak bisa sambian nasyatoh, tak bisa semangat. Sengka sakapina tak tayyibun nafsi, tak nyaman abek nikah. Justru khabithan nafsi, coba kepribadi nadeki. Oleh karena gak dinto saya sampai tadi orang saya terbelenggu oleh setan gila. Ya, nikah tugas sama malaikat saya siang ben tugas saya malam. Paham iki? Pon karsakone wa qalamuhuma utawi pulpeni sinten malakani iku lisanuhu lesane wa diwanuhu utawi napa niku wau wa diwanuhuma enun nika nggih zawatuhuma napa dzal wa dawatuhuma utawi apa maknanya mangsi ya. Wa qalamuhuma utawi pulpeni malakani iku lisanuhu lesani sinten wa qalamuhuma utawi pulpeni sinten niku pulpeni malaikat loro iku lisanuhu lesani kullu insan wa dawatuhuma utawi mangsini malakani iku famuhu cangkeme kullu insan wa midaduhuma utawi mangsi napanya mana wadawatuhum wadah mangsini
wadawatuhuma utawi wadah mangsine malaikat loro iku famuhu lesana colon, wa midaduhuma utawi mangsine karone malakani iku rikuhu idune kullu insan, wa huma utawi karone malakani iku yaktubani nyatet sapa si karone a'malahu ing pira-pira amali manungsa kullu insan ila mautihi sampai matine tumeka maring matine kullu insan. Sik gawe pulpen jilene metek gres 10 Gus. Gres saya kentatong gubende ki. Berarti pulpen lesan kuli sampean. Jile bedena mangsen coba bedena mangsen. Colok nikah. Dedel bi lesane catet bi malaikat. Masya Allah. Wis ada tempat, ada bektoh untuk maksiat dekat Gusti Allah. Karena jaga tining para malaikat Gusti Allah. Nah, termoga dadi ilmu manfaat. Nah, dari ngaji nikah tambah kekuatan iman ke Gusti Allah. Wah. Istimewa. Ada Raden Patan orang ngaji iki. Seberes kalabi patah. Berarti dari cerita nikah napa nambahin kekuatan iman dekat Gusti Allah, semakin kuat iman semakin mempercayai atas badan malaikat semakin jauh daripada maksiat. Karena abai catet tining para malaikat Gusti Allah semakin kuat iman. Mun iman tepes bengal maksiat apa? Tahu percaya aja badan malaikat hafadzah raqib atid riya beueuh yada budi kanan kiri atas beueuh cetak esoko beueuh kapi beune catet kapi ben iman nikah. King tipis imana. Sehingga ben tetep ngelakuin maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ini untuk memperkuat apa? Iman. Tak katon wah malaikat. Cek apa katon apa? Mana pakaton Pak? Kuburan ni kemana pakaton? Ya ada orangnya mana di nikah. Ya, untung kita pakaton bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, termoga dadi ilmu manfaat. Termoga semakin nambah kekuatan iman, kepercayaan, keyakinan bahwa setiap amal kuman jenengan ada selopot dari catatan buku catatan amal ibadah, amal perbuatan ben kuaku etemona ning dina kiamat. Bila neremah bi kanan berarti ashabul yamin, bila neremah bi sakacer berarti ashabus shimal, berarti orang gelak, orang secelaka karena neremah buku catatan amal bi tanang sakacer. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Termoga jaga kuman jenengan kita daki orang-orang senerema buku catatan amal kelaban tanang sekanan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa ruya wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما قرأ الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما
نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغر